Festa Frawli fl-Imġar saret avveniment annwali fuq il-kalendarju ta' kull Malti u anke dawk li jżuru pajjiżna. Din il-festa tmur lil mill-frawli u l-prodotti magħmula minn din il-frotta għaliex tinkludi wkoll divertiment għall-familja kollha, fosthom sfin tradizzjonali Malti. Din l-attività tgħin ukoll il-bdiewa lokali biex iwasslu l-prodott tagħhom lill-konsumaturi. Kif it-tempi permettaw news jinsab hawnhekk ġewwa l-Imġar għall-festa tal-Frawli. Hawn tendenza numeruża kemm ta' Maltin kif ukoll ta' turisti li l-koll ġew hawnhekk mhux biex iduqu diversi prodotti magħmulin bil-frawli biss, iżda wkoll għad-divertiment li hawn. Ħarġa servina, ħarġawx. Ħaġa speċjali li ta' kull sena tiġri. Nixtru, nieklu, da pjaċir. Joġbuni ħafna xilqatta ħafna ħin twil maħuti bħallum, nixtri, nħobb niekol, tkun naqra ġurnata speċjali llum il-ħadd. Biex nieħu pjaċir, u nieħu nafrawli. Nieħdu pjaċir u. Għalija jiena ngħix barra veru nieħu gost għax jiena propjament mill-Imġar. Allura xaġa speċjali ħafna, il-frawli, il-bdiewa, tejn in-negozji taw kollha u t-tifla tiegħi ngħixu barra allura Ingliża allura l-kultura minn kollox. Importanti ħafna naraw nieħdu gost. It's the first time that we are coming here. We are enjoying very much. Yes, it's really nice. And why did you come here? It's very nice, I like it. It's the first time here in Malta to come here to see this one. It's very nice, I like it. Atmosfera differenti. L-atmosfera tan-nies u xi ħaġa hija prodott ta' Malta pa' speċi fimt biex u niddevertu kollu. Bosta bejja li kienu qed ibijaw il-prodotti tagħhom magħmulin mill-frawli, fosthom ġam, pasti, sushi tal-frawli u xarbiet, kienu sodisfatti biċ-ċans li jesponu l-prodott tagħhom. Bħala kumpanija Malta Sunlight nagħmlu dal-prodotti tradizzjonali Maltin, u llum peress li għandna din l-okkażjoni tal-Festa Frawli għandna l-prodott partikolari favorit ħafna mal-Maltin, il-ġam tal-frawli. Dolodu kif kulħadd jaf kemm ħafna xita hekk, u mbagħad bdejna f'xi 11 u s'issa ma waqafniex u ħafna nies. Ma jistax illaħħu, to be honest. Suċċess. Konkurrenza hija tajba, palma jgħidu wara l-Maltem Future B'nazzi u n-nies l-istess għamlu llum. Dal-għodu kanna l-Maltem sadda fil-għodu ma mid-disalim n-nies ikkonkorrew tajjeb. Illum li tammaġina kollox bil-frawli. Pasti, cheesecakes, li tammaġina vuol-dir hemm varjazzjoni kbira ta' ħelu, kannoli. Dawk preżenti setgħu wkoll iduqu kejk kbir magħmul mill-frawli. Intant, is-sentiment fost dawk kollha preżenti kien komuni li din l-14 edizzjoni ta' Festa Frawli kienet waħda suċċess.